te fe me le fifi la re nye de kai le fi ne na de be ya wom de nu kama o ma da fa be do ma hin be de un to de avatum vone me to de fi ya me gbo o le Yesu Christo pe ko me do ma hin jata de gbo alo elan wa da de gbo re ya be le Yesu Christo pe ko me ya me to de fi ma de elan lem adu I have to run for my life. Hey, I'm a common sense. I have to run and shout for help. That is what I'm calling common sense. Don't keep quiet in the name of Jesus and sit down. You know, long. Me, my man got black bay and never. Nelle pole mojide. Nous vider ya me dire me azan ne me le gbogbo le mojibe miza common sense miza jojo me nyansa e ya nyebe ma wo demonstration de na ofifula na ma kok pe la yin gbaji ekpenye ya mecho ekpe ya no ka wona mi ko wado ekpe nu ka wona mi ko twa ho ekpe nu ka wona gba le mi atogbe won le ekpe ya yamizana ko gba na nu ekpe ya yaminyerena le likpe audo mo yo na hokweto yo likpe awo be lupe efiabo le pelu no me ponya history man ava Israel le Egypt play like happen mi ava vunku mi ava no eve mi ava no like agbe ava no normal de ekpe ya mi ko mizana abe weapon machina we ekpe mi nyere na ko wona do machina we ekpe ya mi ko je elan koko ne ati won le nkude efide wa po be ekpe gade nye ya ne le nye po le modinyo de ekpe gade nye ya ekpe ya de ne me ko ekpe ya me ko asi ko dade titi na ne ya me zi asi agila wa po be ekpe ya defem agblem le unye ta ekpe is it good or is bad? It's good. Okay. Mais le babia sebe ekpe enyo alo menyo enyo. Ne ekpe enyo de leketa ekpe enyo. Hadebe eko wanu nyo wota. Fifi la emele nu fokpili ode. Si gbole chichina wema. Togbe obe na dasile togbe un. Vo togbe ope vuka ale la menawe. Togbe ope vuka ale chachale la menawe. No va inyo ode tome be yodo ma chitana we de novinye. Togbe ope vu amebu die ni gale la mena ode e ya yin ameibo ope vu tani yin ameibo o ko sofo de ko va nawe be sofo alo do sofo we me china be sofo apa ganto de e gale hehe nawe ya ta o le dowo ma da si la pa won e yin sofo do sofo o le fehe nawe yiwe be ameibo yin obo na sofo me kwa bia sebede e ga ni le ho ta ajira no vi o wa sofo apa ganto ni ma lo ma nyemegbo Yehowa ne no jeme nyemenya fi na ova ikpo Yehowa pe nkokocho nyemenya fi na ova ikpo Yesu Kristo pe nkokocho vomele chichina be as far as Jesus Christ pe picture Yehowa ko edo ku ko dade nkume na ode ekema na nya be le ufru Yehowa ma te wa hona mi egbe komedi be ma china we ma Yehowa ma te wa hona mi gbe igbe na pogbe Yehowa kunde ameibo tade ya na khose be Yesu Kristo kude tawe gbegbe na pobe yo vo va to afifia ko ga ko na me ibode that is when you believe that Jesus Christ died for you no me ponya o de mele china we la me ibo yin gbaji amede ke ma china onya te fe de kai la gbenke fe avala je ya glo mele na we gbegbe na pobe Yesu Kristo e do ma o dolade he hole mumu je amoji ya me vole gege gbegbe na pobe Yesu Kristo ale ya me vuma ge ode that is when you believe that Jesus Christ we want practical no vinye me here practical e ya mele chichina we ya ta me dole ho me egbe ma va hehe ne ma va de go me now we want practical ne me ko pe you see the law of gravity obe Yesu Kristo e defile e zochi ji mi megbe o toji vole mumu le to me Yesu Kristo mete un le o ame ma von ka o ne voye Kristo to chi na bede ma o me dia be ame vo di onu kude o pe nu vo me ta trone na va ipo Yesu Kristo me de kuku ya me vu yoge toji vu yo nyun o de che me de von ka o de Yesu Kristo
o fait un ko ha ne nana mu dodo o fait un ko me recebe nous voler amegbeto 24/7 ma bia we no vinye ame yo toji wo pete nyo Titanic ne po pele wonku onye yovo wa ya yovo no kunu ide joma vo me apawo ame ibo mi ape so me le gbogbobe mi avuye agbo me le nawe me le gbogbobe mi avu mi ape susu me le e agbo me le nawe ame ibo bede no me gava china be le Yesu Kristo pe nko me de ne kok pe de pe acha ya me le gbogbo me no me gava china aussi gbo no vi lolon me be ni miza logic de logic me le gbogbo alo ne me gbogbo na za o susu me ga pochi ku olo ne me gbogbo na za o susu yi me no gbogbo le mo jigbe si agbe e ya gbo me yen be de e pe ya na eko e de ade pepe ile sita de age paper clutch na eko e de gravity ya na benuka wage e ya me le chichi na we be na za logic no me ga china o le gbogbo me le Yesu Kristo pe nko me de na eko pe e de ma ge o na va yata mi le hia me dade yo vode fia fito onye ame blela ya onye nye me dio pe voen but I want you to be wise as black man. I want you to be wise as black man. Nya te fe de kai agben ke fe avalaji e ya ji na sele na po video na me bene me global logic CSF to global logic de mi le global logic hade be nuka na vai ko epe ya la yin gbaji de na ko fu na de adapa epe de it will make noise tana me de china be me ga ko pe ko fuji o e fi abi ame do like we hade be ne ko fuji de our noise that is logic vona me de china be gbogbo me de ni plo mi awo de ka le gbogbo me de mi afete mi yin Yesu Kristo pe supo vio mi afete mi le de ka le Yesu Kristo me ta ne ko pe ko fu epe bubu ma da pa de ami ka hacho dagbe ya me le babia na me sia me di ba me sia me ne hu mi afete mi hu mi ape susu me. We need to open our brains. Nemi azan logic. Nemi azan logic. Me dole nyon ho me hade yata. Mava dego me. He me kwa photo ejichom. Be 21st century. Yo vote do acha Yesu Kristo fe petata. Yo vo fe Yesu Kristo fe petata. O da chan vore. Ya ko Vana Ameibo president. Uko Vana Ameibo president. Ele chichina obede. Enye yo voji na to ape na ide hebo. But it's a lie. Maga gbeleke nu ya le jojo hadebe nuka we are not one. Mi Ameibo mele de cow. Mi Ameibo de mele de cow. Ya ta ole jojo. Mi afe gbagba fe ofete yakwema. Ame chicho gbona be ne half of food. Ene ha efofu de o mate unye o ame ya te wange ha made ne ngole comment te ni ma pote feda Yesu Kristo ma te wange ha o ne ha fofu de Yesu Kristo ma te wange o mi dasile nu me o vone mi le de kade wange mi to wange mi de kade pe obe asibi de kare melo ajoka o e via o fe nya gblo mele na we asibi de ka melo ajoka o asi de ka asibi de awo de wa we afofu afemi ati wan lojoka ame ibo mebe mi wo de ka e ya gblo mele na we la gbenke fe avalaji te fe mele fifu la re nye de ka le fi ne na de be ya wo mde nu kama o madafa be domahin bede un to de avatum vone me to de fi ya me gbo o le Yesu Kristo pe ko me do ma hin jata de gbo alo elan wa da de gbo re ya be le Yesu Kristo pe ko me ya me to de fi ma de elan lem adu I have to run for my life e ya me le yoyo be common sense I have to run and shout for help. That is what I'm calling common sense. Don't keep quiet in the name of Jesus and sit down. Ya na no jojobe ma o dola de ne ba ne wa va ho ne po history Kenya fifi la kwache Kenya jata ola me lele dudu
Le Kenya jata la mele. No do keke va le jata do chok be me avala amegbeto adu. Where was that Jesus Christ and the angels? No vi lono we dagbe ya mele babia. Me dibe mi avu mi ape susu me beduko. Efe unchu ye me gbe oji hallelujah. Ne na ji Yesu Kristo na kafui. Vonya mele chichina we nyebede. You need logic to worship that God. Enu ewola me china we won to wo guy we le fu pe coronavirus enyi ado fifula. E domene dodo egade. Ne kwa kuwa me veya ebe yakoba che o pe pastor de. So shall it be. Vonye mebe mega fear view. Leave your children to take logic. Let them admire logic. No za common sense. Na gbe na vivinami. Mi le dagbedi. Eve unchu eve nyonu. Eya me ko dade wo nkume. Ne le nye kpole egbe fe mo ya jide. Enu me dive na sema. Be mi dibe mi azame pe susu. Yovo ma na mi nwe. Mi ape factory. Imagine me yovo ya photo yo cover. Factory pe agenda de ya cover. It will be fine. E judge on me. Egbe pe 21st century. Oga mana Yesu Kristo pe picture. Ale chichina be yovo ji mi ato ape mi anu agbe. Kwame Nkrumah o factory o pete o wudadede. They are contributors of Kwame Nkrumah's death. And at the same time, they are the contributors of what? The factories to die. Hadebe, o dibe mi atrozu bola. Ne you are called broni wa cover nami. Ne you are of wa cover nami. Mi ape industry ya no ku. Mi ape industry te ne ku. Mi ape president you na photo. Ebe one factory, one what? One district, one factory, one dam. It's a good idea. Vonovino, Mabiawe, has it come to reality? Nyareka, Nyavelia, net the Yovoya call one district, one factory, pay agenda. Governor Miape president will be happy. But have we seen it before? No. Have we seen it before? No. The empty Jesus, the empty fake name. No one no Miafiabe. Yo voye mi aji pola we de e ya mele chichina we be wa me bo no me vu susu de wa no hia me dade. The white man is telling you that if you don't come and see me, you will not survive. E ya white man le chichina we ne mi ma ba je krona we de yo ma na mi o ya ta ne le so le me ho me le kro je 24/7 be Yesu Kristo na mu ndodo o mele ndodo po o me de kuku na wa me bo. Mais le coucou de na we trop idée de kuyo me ne na kpo photo ya ne na bia sebede o nya tepelo ne do ko fu fat de ewu ele hohwe ewu ele pando ewu ele peki le kata là dans les aflaou bon mi ape nu wonu blani we need logic now e ya gbo mele na we me globe do over commission over let picture you cover do over commission nade ya o design pale yo design picture da o we 124 years 124/7 me one opopo eje pe nam for me I am ashamed be me ape president e hope me I don't know yeminya no onna unya be enuma ugbo nagbo like he will not even present himself. I trust, may believe, babe. Miape president, he collected it because it was an event. Menyanu wako neo, ne do nyama do asia well. He doesn't know because it's a surprise gift. But this gift is to call awakening. The gift for our president is to call awakening. The gift of our president is awakening. Our president is not aware that this is what the picture means. Our president doesn't know that this is a gift. This is the type of gift they will give him. Other than that, he will not take it. Maybe a dagbenawe. Maybe a dagbenawe. Enya me blosubo. No vilolowe. Me na mi avususu me. Mi aza logic. Mi awo dosese. Mi awo novi. Ne mi akwa agbemavo. Mi anokame. Yeah.